nibyo isa 3:49 za Kyiv bikaba isa 4:49 za Moscow kwa Perezida Vladimir Putin. Nibwo Kyiv ya Perezida Volodymyr Zelensky babajwe cyane na misile karabutaka z'uburusa bwa Vladimir Putin. Amakuru ingenzi atangajwe n'ikinyamakuru Russia Gazeta kandi akomeye ari mu dukoryo dutatu tumaze gukorerwa Kyiv rwagati bikozwe n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'Uburusiya. Amakuru yari yazindutse ari guhuswa mu bitangazamakuru by'i Moscow nuko inzego z'ubutasi z'Uburusiya zari zamaze kuvumbura ahantu hatatu ingenzi rwagati mu rwa mukuru Kyiv hari ububiko bw'intwaro ziremereye cyane. Bikavugwa ko ubwo bubiko bwose buri mu gice cy'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Kyiv. Amakuru y'ingenzi abaye kimwe mashyizwe hanze n'iki kinyamakuru Russia Gazeta agira ati ubutegetsi bwa Kyiv bukimara kumenya ko icyerekezo kirimo ububiko bw'intwaro ziremereye cyane zatanzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyatangiye kumenyekana, bashatse uburyo bwo kwimura izo ntwaro kugira ngo zitaza kwangizwa na misile z'Uburusiya, ariko ahubwo ubo bahise bakora icyo Uburusiya bwashakaga cyane. Amakuru y'ingenzi yavugaga ko abari mu butasi bwa Ukraine aribo bari yakara ubutegetsi bwa Vladimir Putin kwaherereye intwaro ziremereye cyane ububiko zirimo, ariko banga kubabwira inzu imwe ku yindi yaho ubwo bubiko buri, gusa bababwira ko ari mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Kyiv. Ibingibi bivugwa ko byatangajwe na bamwe mu basirikare basa n'abari kwigumura ku byemezo bikarishye bya Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky bitegeka abasirikare ba Ukraine ko bagomba kurasa bagenzi babo bari kuva mu birindiro byabo basa n'abasubira inyuma bahunga urugamba. Uyu mujinya uri guterwa n'ibyemezo bya Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky akaba ari wo wavuye ku gutanga amakuru y'ubutasi ku nzego z'ubutasi za Vladimir Putin, maze isa 3:49 za Kyiv bikaba isa 4:49 za Moscow. Agatendo kambere gatangira gukorerwa ku nziri ku muhanda mugari uturuka Lviv mu burengerazuba bwa Ukraine winjira hano mu murwa mukuru rwagati. Amakuru iki kinyamakuru Russia Gazeta kuri article yacyo kuri paragraphe ya kanati ubutasi bwa Ukraine bwabwo nibwo bwimenye inda maze Uburusiya bumenya amakuru y'ingenzi. Inzu yari geretse gatatu ariko ifite uburyakuzimu bureshya na metero 19 hose ari ububiko bw'intwaro ziremereye cyane. Ni inzu itacekwaga cyane kuko isanzwe izwiho amasoko aciriritse cyane y'abaturage batuye muri ako gace, ariko na amasoko byari bimaze amezi 6 asa n'ayahagaritse atagikorerwamo, ahubwo igisirikare cya Ukraine cyarahagize ububiko buremereye cyane, kandi bakaba bazi ko Uburusiya bwa Vladimir Putin butajya burasa ku nyubako cyangwa se ibikorwa bifite aho bihuriye n'igisivile, ati barasa ku bikorwa bya gisirikare gusa. Ni ngombwa rero ko dukoresha amayeri yo kugira ngo ahazwi nk'isoko ariho tugira ububiko bw'intwaro za. Aya makuru akimara kumenyekana yose ko ariyo mayeri yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuguhisha intwaro zitangwa nk'umusada y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, nibwo misile ya mbere yarashwe muri aka gace. Bivugwa ko impamvu yo kwangiza ububiko habanje gukoresha indege y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya yo mu bwoko bwa Su-31 bigendanye n'ikirere kiremereye cyane cyangwa se kigoye kubigenanye n'indege zarizo zose cya Kyiv boherezayo indege ya MiG-31. Iyi MiG-31 bivugwa ko yabanje gusandaza uburyo bw'ubwirinzi bwa IRIS-T bw'Abadage bwari buri muri ako gace bugera kuri 3. Bivugwa ko byatwaye iminota 47 kugira ngo umutekano w'icyari cyo cyose cyashoboraga gutambamira indege z'intambara z'Uburusiya byavuzwe ko zaturukaga mu cyerekezo cy'amajyaruguru ya Ukraine hakaba mu majyepfo ya Belarusi zikinjira muri Zitomir, ari nako zageraga kuri aka gace kari karimo ububiko bw'intwaro ziremereye cyane. Amakuru avuga ko mu gihe indege ya MiG-31 yasubiraga inyuma, nibwo indege ya Su-35 inyaruka cyane yahanyuze ijugunya misile kuri iyo nyubako. Intwaro nyinshi ziratwikwa kugeza ubwo biri kuvuga ko n'ubu ngubu urusaku rw'ibiturika rukomeza kumvikana, kuko bivugwa ko misile zagiyemo zinjiye mu byerekezo bitandukanye munsi y'ubutaka, kandi ari inzu ngari munsi y'ubutaka iri mu bubiko bwagutse cyane. Bikavugwa ko uku guturika kuri gukomeza kumvikana, kandi ko bishobora kuza guteza ibindi byago biremereye cyane. Umwotsi wirabura ni uri kwerekana
ibinyamakuru bifite ba undercover byo ku butaka bwa Ukraine biri kuvuga ko umwotsi wirabura ari uri hejuru y'iki cyerekezo kandi ko bisa n'ibiteye ubwoba cyane. Iyi ni inkuru yari ibaye nziza ku butegetsi bwa Vladimir Putin bigenanye n'igikorwa cyari kimaze gukorwa n'indege z'intambara z'Uburusiya cyo kimwe n'ubutasi bw'Abarusiya bukoranye n'abasirikare ba Ukraine bakora mu butasi batari kumva ibintu kimwe na Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky kubera ibyemezo bisa no guteranya abana b'igihugu ku mirongo y'imbere ku rugamba ko bicana, kubera ko yavuze ko usoka ku mirongo y'imbere ku rugamba ava mu byerekezo bakomeje gusa n'abakoreramo urukuta rubuza igisirikare cy'ubusa kubasatira agasubira inyuma agomba kwicwa. Amakuru y'ingenzi avuga ko saha gusa iki gitendo cyakorewe kuko n'ahari hubatswe ikibuga cy'indege cya Kremlinsk mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu usatira umuhanda gari ya moshi uva muri Ivano-Frankivsk, naho igisirikare cya Ukraine cyari cyafite ububiko bw'intwaro buremereye cyane bwari bwaragizwe ibanga kuko ako gace kari hafi neza y'ishyamba twavuga ry'inzitane mu birometero 89 ngo winjire rwagati mu rwa mukuru Kyiv. Amakuru ingenzi avuga ko inzego z'ubutasi z'Uburusiya zo zari zimaze igihe kigera ku byumweru 3 bakomeza kugenda runono ku modoka zinjira muri iri shyamba ry'inzitane, ariko kinjiramo ziremerewe cyane ariko zigasohokamo nta kintu zifite, zisa n'izapakururiye muri iryo shyamba. Amakuru ingenzi avuga ko inzego z'ubutasi z'Uburusiya zagenze runono ku makuru bari bakuye kuri drone bohereje muri iyi zone kugeza ubwo imenya amakuru yuko ari ububiko bw'intwaro buremereye cyane. Amakuru y'ingenzi akavuga ko mu rwego rwo kugira ngo Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky ase nugaragaza ko ku mirongo y'imbere ku rugamba nta kintu gihari, mu masaha arenga 70 birashize hari abatanga inkunga barimo Amerika, Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza bohereje intumwa zabo kugira ngo zijye mu biko butandukanye bw'igisirikare cya Ukraine kugira ngo babone ko nta kintu kirimo, ubundi ibyo bihugu byongere kuzamura umusada byageneraga Ukraine mbere yuko itariki 20 z'ukwezi kwa mbere ngo ubutegetsi bwa Amerika buhinduke igera. Amakuru akavuga ko Ukraine yagiye kora uwo mugambi wo guhamagara intumwa ngo zize kugenzura ko nta ntwaro basigaranye bazimurira muri ako gace ka Kremlinsk mu birometero 89 uvuye mu murwa mukuru Kyiv. Bivugwa ko inzego z'ubutasi z'Uburusiya zabimenye akaba ari bwo zamenya amakuru, bikavugwa ko iki gitero nacyo ariko kimaze kuba ububiko bw'intwaro bwinshi bukaba bwatwikiwe muri aka gace. Bikavugwa ko imbunda zo mu moko atandukanye ndetse n'imbunda z'umusada ziremereye cyane z'Abanyamerika, Abongereza, Abadage, Abafaransa zikaba zatwikiwe muri icyo gice cy'amajyepfo mu birometero 89 uvuye rwagati mu rwa mukuru Kyiv. Amakuru y'ingenzi avuga ko Ukraine yatakaje cyane. Ikindi gitero kidasanzwe gikozwe muri iki gitondo ni igitero cyakorewe hanze y'umurwa mukuru Kyiv ngo winjire Chernihiv mu majyaruguru y'iki gihugu usatira ibirometero bya nyuma ngo ugere ku mupaka w'Uburusiya na Belarus kwa Alexander Lukashenko. Amakuru avuga ko aka gace ko kasenywemo cyane misile za Neptune, aho bivugwa ko ziri gupakirwa ari nyinshi kugira ngo babone uburyo bazerekeza muri Sami aho zigomba kujya gusukwa mu bice bigenzurwa n'Uburusiya nk'uko amakuru y'ingenzi y'ubutasi bw'Uburusiya yabivugaga. Igitangazamakuru Russia Gazeta cyanditse kuri iyi article ya Chernihiv kigira kiti intasi z'Abanya-Ukraine zivuyemo zikoresha telefone za satellite zivumburwa n'ubutasi bw'Uburusiya, niko gukomeza kugenzura sinyara aho yaturukaga babona ahiri guturuka, niko kohereza bamaneko b'Uburusiya binjira neza mu metero za nyuma. Amakuru yumvikanisha ko mu nzu yaho izo ntwaro za misile za Neptune zabikwaga Uburusiya bwabashaga gukurura amajwi y'ibiri kuvugirwamo byose, niko kumenya neza ko ari ububiko bwa za misile zavanywe mu gace k'inganda k'Kyiv gakorerwamo izo misile za Neptune zerekeza hanga kugira ngo zizafata urugendo ruke rwerekeza Sami kugira ngo abarizo zizarasirwa zerekeza mu burengerazuba bw'Uburusiya muri Kursk. Amakuru y'ingenzi avuga ko misili 9 arizo zasenye bidasubirwaho iyi nyubako yari irimo izi Neptune missile z'Abanya-Ukraine nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho bivuga, gusa bikavugwa ko bishoboka kuba zanatwikanywe n'izindi anti-tank missile z'Abanyamerika zo mu bwoko bwa Javelin nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubi
kubivuga, ariko kandi buretse izi nkuru twari tufunguriye kuri iyi page y'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, hari amakuru aremereye cyane nayo amaze kugera hanze akomeye, avuga ko umunyamabanga w'umuryango w'ubutabarane bya gisirikare w'Uburayi na Amerika NATO cyangwa OTAN witwa Mark Rutte yongeye kubwira Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky ati gasopo ku magambo ukomeza gutangaza kuri chancellor w'Ubudage Olaf Scholz, urakomeza kumunenga ko ibyo Ukraine ikeneye Ubudage butari kubitanga, ariko utekereze ko ari umufatanyabikorwa w'imena mu Burayi bwose ukomeje gushyigikira Ukraine. Niba ibyo mwifuza atari byo bari kubaha, mwikomeza gushyira igitutu kuri chancellor w'Ubudage kuko yanahagarika undi musada. Kuvuga ko mutegereje long range Taurus missile birashoboka ko ari ikingenzi, ariko nimutekereze ko hari amagambo yavuzwe na Vladimir Putin kandi ari yagomba nanone kugenderwaho kugushaka igishobora kudashyira mu kaga Ubudage, ari nayo mpamvu chancellor w'Ubudage Olaf Scholz ari kugenza make ku byo mwifuza, ariko n'uburyo nawe ari gukora kugira ngo arinde icyo ari cyo cyose gishobora guteza ibyago bikomeye igihugu cye cy'Ubudage. Ntabwo ari ikibazo cy'uko adashaka gushyigikira Ukraine, namwe murabizi, ariko kuvuga ko mukeneye Taurus missile iraswa mu ntera ndende kandi nawe hari ibyo akeneye kuba yakorera igihugu cye, ni mugenze gake gukomeza kumubwira amagambo mabi ashobora kuva agafata icyemezo kandi cyasharirira igisirikare cya Ukraine. Muzi umusada w'uburyo bw'ubwirinzi bw'Ubudage icyo buri gukora, muzi ibindi biri gukorwa n'Ubudage, muzi amakuru y'ubutasi bwa BND ari kubageraho bikatuma mushobora kunaniza umwanzi ku bitero ari kuba yateguye. Muhagarika ibikorwa nk'ibyo cyane. Ayo ni amagambo ya Mark Rutte nk'uko tubikesha ikinyamakuru Bild cyo mu gihugu cy'Ubudage kimaze gushyira hanze article ya gasopo kuri Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky abwirwa n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubutabarane bya gisirikare w'Uburayi na Amerika Mark Rutte. Ni nako kandi ku rundi ruhande hari amwe mu makuru asohotse ku muhanga mu bya geopolitike Thomas Malene w'umunyafinlande ugize uti igisirikare cya Ukraine gifite ubwacyo kwishakira amahoro nigikomeza kwemeza kugendera ku byemezo by'abanyapolitiki nka Perezida Zelensky, birasa naho ibintu biraza kuba bibi cyane. Uratekereza ko uyu munsi umugambi wa Ukraine ari uwuhe? Buretse abasirikare nibifatira icyemezo cy'ingenzi, bo ubwabo bakavuga ko gutakaza ubutaka ari kimwe, ariko gutakaza abantu ari ikindi, bakagabanya icyo gihombo, bakemera ko habaho kutarwana kuri bo kugira ngo barokore igihugu cyabo, ibindi bizabe mu buryo bwa diplomasi. Nta kindi gishobora kurokora Ukraine mu gihe yakomeza gushaka kurwana, biraza kuba bibi cyane. Amakuru y'ingenzi kandi atugeraho aravuga ko ibihugu binyamuryango bya NATO bimwe biri gushyirwaho igitutu cyo kongera umugabane batanga cyangwa se icyo biyemeje 2% by'umusaruro mbumbe w'ibihugu bigize NATO, bikavuga ko hari ibihugu biri kuvuga ko bidashobora no kugeza kuri rimwe, bikavuga ko ibihugu bidashaka kuzamura amafaranga bitanga muri NATO bishobora kuba byafatirwa ibihano bikomeye cyane, ari nabyo bivuga ko Donald Trump ashobora kuzasaba Uburusiya kwataka bene ibyo bihugu. Andi makuru y'ingenzi atugeraho ava ku mirongo y'imbere ku rugamba arava mu cyerekezo cya Chasov Yare. Biravuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyongeye gukontrola Chasov Yare by'umwihariko agace ka Seveni. Amakuru y'ingenzi atangazwa na Denis Pushilin umukuru wa Repubulika ya Rwanda ya Donetsk agira ati igisirikare cy'umwanzi cyagerageje kwinjiza abasirikare barwanira ku butaka bisanga bageze mu ibagiro, kandi turabishima ko ubwabo aribo bari gutangiza ibitero bibarangiza. Ntabwo turi babi, ariko ugomba guhemukirwa nukomeza kugira nabi icyerekezo turimo. Hari amakuru avuga ko ibyakoreye muri Repubulika ya Rwanda ya Donetsk ari nabyo biri gukorerwa muri Zaporizhia, aho abasirikare ba Ukraine byanga bikunda nabo bashaka kutarekura mu buryo bwa burundu agace ka Rabotino kakomeje kwitwa ibagiro ry'abasirikare ba Ukraine, kuko bakomeza kwataka aka gace bigatuma igisirikare cy'Uburusiya kibananiza cyane bikomeye. Ni byinshi cyane bikomeye, ndabashimiye mbabwiye ngo asantene sana. Nibyo ikaze mwese ku ngingo z'ingenzi ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka mbibutse ko yari iwacu Rwanda. Reka mbabwire ngo Noheri nziza n'umwaka mushya muhere tujye kwinjiramo w'ibihumbi 2025. Mwabanye natwe neza cyane rwose, ndakomeza kubifuriza ibihe byuzemo ibyiza byose mwifuza. Mbaha ikaze kuri page zacu z'ingenzi nk'uko bisanzwe bimenyerewe umunsi ku munsi. Mu kanya gato gashize tumaze kugwa ku makuru y'ubutasi akomeye cyane asohoka muri Kremlin. President y'Uburusiya ko Vladimir Putin
ari guteganya ingendo mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2025 ku mugabane wa Afurika. Ntabwo turamenya igihugu cyari cyo, ariko reko mugabane wa Afurika bireteganywa ko Vladimir Putin ashobora kuba agiye kwerekeza ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu birimo Burkina Faso, Mali, Niger. Birasa naho iyi nkuru mu gihe yabigenze uko twayiguyeho byabibaye akasamutwe kuri Amerika ndetse no Ufaransa. Kwinjira kwa Perezida w'Urusiya Vladimir Putin iwagadugu muri Burkina Faso kwa Kapiteni Ibrahim Traoré ukomeje kugerageza gushaka uburyo agomba kwicwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kuko asa n'uri kugumura abandi bategetsi ndetse n'abaturage bo ku mugabane wa Afurika ko bagomba kwigira ndetse bagakorana n'ububaha kandi ushobora gusangira inyungu nabo. Vladimir Putin ashobora kuba agiye kumuha icyizere noneho kirambye kugukorana byisumbuye kandi bizatanga icyizere ku mugabane wose wa Afurika. Ndetse kandi amakuru yanavugaga ko Perezida Vladimir Putin ari guteganya kuba yakerekeza i Bamako muri Mali kwa General Asimi Goïta.